Yesu ashimwe ubwoko bw'Imana, abakunda Imana, abo turi kumwe hano muri kino cyumba duteraniyemo, abadukurikiye mu bihugu bitandukanye n'imigabane itandukanye, abamemba, abakristo ba online kuri AIM 12 TV, abadukurikirana kuri Zoom, abari ku mbuga z'abakunda Imana mu migabane yose muherereyemo mu bice byose by'isi. Muri kano kanya tubahaye ikaze imbere y'Imana. Turatangiye amateraniro yacu y'umugoroba, tugiye kumara umwanya turamya Imana, duhimbaza Imana. Nagira ngo ngusabe aho uri nawe ufatanye natwe kuramya Imana kuri uyu mugoroba, ufatanye natwe guhimbaza Imana. Ntago ari iby'umwe si byabiri. Dawidi yaravuze muri Zaburi 103 ngo yemwe ibyaremwe byose na nk'abamarayika mufatanye nange guhimbaza Imana. Rero reka muri kano kanya aho uri, umutima wawe, ibitekerezo byawe, ubwenge bwawe ubitegurire kuramya Imana muri uyu mwanya. Kuramya Imana ntago ari ijwi ryiza, ahubwo ni umutima ushyira imbere y'Imana, hanyuma ukamanura icyoro cy'Imana no kubaho kw'Imana. Reka rero mbere ko dutangira twanze duce bugufi imbere y'Imana, dusenge. Aho wumva bitameze neza mu mutima wawe, mu bugingo bwawe, muri wowe, usabe Imana imbabazi, wikiranure, usamuraso Yesu akweze agutunganye, kuko Paulo yaravuze ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Rero iyo umuntu ari mu ntambara arakomereka, byondo biragutarukira, uhura na byinshi. Mu muhanda ushobora kuba uri umushoferi mwiza ugatwara neza, ariko undi muntu agaturika inyuma bakakugonga. Ntusukure umuswa, suko utazi gutwara imodoka, ahubwo hari undi wavuye inyuma cyangwa se ava ku ruhande arakwinjirana. Nuvuga ngo haba ibintu byinshi cyane burya. Rero no muri urugendo rw'agakiza niko bimera. Hari ubwo wirinda ku ruhande rwawe ugakora ibishoboka byose, ariko ugasanga intambara zikuje ziturutse mu mpande utatekerezaga. Niyo mpamvu rero igihe cyose iyo tuje imbere y'Imana ni byiza kandi ni by'agaciro yuko duca bugufi imbere y'Imana, tukiyeza, tugasaba Imana imbabazi kugira ngo tube imbere y'Imana twejejwe. Ijambo ry'Imana avuga muri Yesaya ngo amateraniro avanze n'ibyaha akurweho. Ntago ari byiza yuko duterana hari ibyaha biri hagati muri twe, kuko ijambo ry'Imana aravuga ngo aho babiri cyangwa batatu baterana inzuruka mbe hagati muri bo. Twebwe turenze babiri, turenze batatu, ndetse turi benshi cyane, kuko turi no mu bihugu bitandukanye n'imigabane itandukanye. Niyo mpamvu muri uku guterana kwacu Imana iri hagati muri twebwe. Fata aka kanya uce bugufi imbere y'Imana, ushyire umutima wawe imbere y'Imana, ubwira Imana ngo Mana, aho nagutunganiye, aho ntari uko ushaka komba, ngusabye imbabazi, umbabarire, unyeze, umumanure, kugira ngo mbe igikoresho cyawe ushima, mbe igikoresho cyawe ushaka ukoresha muri kano kanya, nguheshe icyubahiro. Uku kuba imbere yawe uyu mwanya bibe iby'umumaro, undebe umbone, kandi nimvuga unyumve, ninkuramya bigera imbere yawe. Uyu ntago ari umwanya w'umuhango, ntago ari umwanya wo kwiyerekana, ntago ari umwanya wo spendinga for nothing. Oya, ni umwanya wo gusabana n'Imana, ni umwanya wo kuba muri presence y'Imana, ni umwanya wo kuba mu kubaho kw'Imana. Muri uyu mwanya indwara yakira, muri uyu mwanya inzira zawe zafunguka, muri uyu mwanya waremerwa umugabo, waremerwa umugore, wahabwa urubyaro, muri uyu mwanya wakwambikwa inyenyeri mu bwami bw'Imana. Muri uyu mwanya hari ikintu cyakoreka, umuryango wawe wakira. Muri uyu mwanya wahuzwa n'umuntu w'umumaro mu buzima bwawe. Muri uyu mwanya Imana yakwibuka, Imana yakingura ijuru. Muri uyu mwanya Imana yaburizamo ibitero by'abadayimoni byari guhitana abantu benshi. Muri uyu mwanya accident zakurwaho, impfu zakurwaho, intambara zahagarara. Muri uyu mwanya abari gupfa barokoka. Muri uyu mwanya wari kujya Gehinomu yahinduka akajya mu bwami bw'Imana. So ni umwanya ukomeye cyane, kandi wahindura ibintu byinshi mu buzima bwawe, mu buzima bwanjye, mu buzima bwacu, mu muryango we, mu itorero ryawe, mu gihugu cyawe, ku mugabane uriho. Ni umwanya w'ingenzi cyane, kuko
ahantu Imana imanutse ibintu birahinduka, iyo abantu bahamagaye Imana ibintu byinshi cyane birakoreka. Rero iki si igihe cyo gukinisha, uyu si umwanya wo gufata ngo nakamenyero ngo buri ku cyumweru ngo dufata amasaha abiri yo kuba imbere y'Imana. Oya, iki ni igihe kidasanzwe. Iyi ni sande itandukanye n'andi madimanshi yose twabayeho, iyi ni isaha itandukanye n'indi saha twabayeho. Uku kuramya ugiye kuramya umunsi wa none gutandukanye n'uko wakoze ejo hashize, gutandukanye na bya bindi umenyereye. Ni ukuramya kudasanzwe kumanura Imana muri kano kanya, hakagira ibintu bikoreka, imigambi y'umwanzi ikaburizwamo, ibyo Satani yateguye bikaburizwamo. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, Satani ahora apanga imipanga ijoro n'amanywa. Ibyo watsinze ejo byararangiye, ariko hari ibindi umwanzi yateguye utazi. Hari abandi banzi Satani ya creating utazi, hari ibindi bibazo Satani yahagurukije utazi. Niyo mpamvu rero igihe cyose uje imbere y'Imana, menya neza ngo nawe hari ikintu gice kigomba gukoreka mu kubaho kw'Imana. Rero witegure wumve neza kuri muri presence y'Imana. Nturebe umuntu runaka, ntumvirize umuntu runaka, nturebe ngo ese wenda ngo ko ndimo kurya n'amatanu ndi mu modoka ndimo ngenda, cyangwa se wenda bimeze ukuntu kuko sinzi umwanya uherereyemo. Ariko icyo nakubwira ni kimwe, uyu ni umwanya w'ingenzi ku buzima bwawe. Ni umwanya wagukorera ibintu utarushoboye gukora, ni umwanya wakongera imbaraga mu bugingo bwawe, ni umwanya watuma utsinda icyaha, ni umwanya watuma indwara iri kuguhitana itinjira mu buzima bwawe, virusi itagufata, ni umwanya watuma imigambi y'umubisha iburizwamo, ni umwanya watuma ibyo Satani yateguye byose ku buzima bwawe bihagarara, ni umwanya watuma ibyo Imana yateguye byose bisohora ku buzima bwawe. Reka rero dusenge, duhamagare presence y'Imana, duhamagare kubaho kw'Imana, duhamagare urukundo rw'Imana, duhamagare imbabazi z'Imana, duhamagare kwera kuvuye ku Mana. Usenge wumve ko uteguye umutima muri presence y'Imana. Karibu ubwoko bw'Imana, reka dusenge Imana muri kano kanya. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikora ibikomeye, mu izina rifite imbaraga, mu izina rivuga bikaba, mu izina ritegeka bigakomera, tuje imbere yawe muri kano kanya, duciye bugufi munsi y'imbabazi zawe, duciye bugufi munsi y'urukundo rwawe. Mwami, turihana, turasaba imbabazi. Data, ibyo twategereje bidafite umumaro, ibyo twibwe mu mitima yacu, ibyo twarebesheje amaso, ibyo twavuze Mwami, ibyo twumvise, Data, ibyo byose Mwami, aho twanyuze, aho twaciye, abo twahuye nabo, abo twagendanye nabo ibiganiro, Data, ibyo byose byatwanduje, bigahumanya akanwa kacu, bigahumanya ibiganza byacu, bigahumanya ibitekerezo byacu, imitima yacu ikandura, ibirenge byacu bikandura. Duciye bugufi imbere yawe aka kanya, turagusaba imbabazi, turakwinginze utweze, turakwinginze utubabarire, turakwinginze udukureho guhumana kose, turakwinginze udukureho imirimo yose y'umwanzi. Mu izina rya Yesu Kristo, amaraso yawe Yesu Kristo yeze ibi byuma byose Data birimo bitwara ubutumwa. Amaraso yawe Yesu Kristo yeze Mwami ibyuma byose biri mu biganza by'abana bawe, bakiraho ijambo ryawe, bakiraho ubutumwa bwiza, bakiriraho Mwami kukuramya. Data, ibyuma byose bakoresha, amateleviziyo yabo, amakompiyuta yabo, amatelefoni bakoresha Mwami babana natwe muri uyu mwanya, Data, byose byezwe. Akanwa kacu Mwami karimo kakuvugira, kagiye kukurimbira no kukuramya. Reka kejeshwa amazina amaraso ameneye ku musaraba Karuvari. Dusengeye guhumanuka, dusengeye kwera uyu mugoroba, dusengeye imbabazi zawe, dusengeye urukundo rwawe, dusengeye kugirirwa neza nawe. Utuzane muri presence yawe, uri rukubane natwe Mwami. Iki kirere turagifashe, turakikubohoreye, dufunze imbaraga zose z'umwanzi, dufunze imigambi y'abadayimoni, dufunze ibitero byose by'ikuzimu, ibyarwanaga natwe, ibyarwanyaga umugambi wawe, ibyarwanyaga kukuramya, ibintu byose birwanya ijambo ry'Imana, turabisenya muri kano kanya. Turafata mpiri imigambi y'abarozi, turafata mpiri imigambi yabo mu isi y'umwijima, abarara baroga, abarara baterekera, abarwana n'umurimo w'Imana, abarwana no gukora kw'Imana. Turasambura, turavunagura, turacagagura mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Imyuka mibi yose ikora mu kirere cya Nairobi, ikorera mu birere by'iki gihugu, ikorera mu birere by'u Rwanda, ikorera muri East Africa, ikorera mu Burundi, iyo myuka yose n'izo mbaraga zose zirwanira mu kirere cya Afrika, turazimenagura mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka irwana mu kirere cy'Uburayi, cya Europe, irwana muri Amerika, muri Canada, imyuka irwana muri Australia,
Australia, mu Bushinwa, mu izina rya Yesu Kristo, muri ibyo bihugu byose bitandukanye data umurimo wawe urimo gukorerwamo, imyuka yose iri muri ibyo birere iremereye ubwoko bwawe turayisenye mu izina rya Yesu. Mwami dufashe ibitekerezwa byose tubifashe miri, turabikugomororeye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Imigambi yose y'ikuzimu tuyiburijemo, turayisambuye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Data muri kano kanya tubohoje ubwoko bwawe, tubohoje abana bawe aho bari hirya no hino ku isi, abateranye bakuramya, abaguhamagara, abasenga. Mwami duhamagaye imbabazi zawe kugira ngo zimanuke kuri buri muntu wese. Uyu mwanya w'agaciro, uyu mwanya w'umumaro, uyu mwanya w'icyubahiro, uyu mwanya data ubu mwanya udasanzwe mu mbaraga n'ububasha n'ubushobozi. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, Uwiteka Mana nzima, Uwiteka Mana ikomeye, ndakwinginze kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe kubane natwe Mwami. Akira imitima yacu Mwami, ikubera insengero muri kano kanya, umanuka uyicaremo, akanwa kacu gakoreshe Mwami. Manura intebe yawe y'ubwiza n'icyubahiro uyitereke hagati muri twebwe. Manura intebe yawe Mwami yo kuramirizwaho uyishyire hagati muri twe Mwami, kugira ngo tukuramye kandi tuguhimbaze, kugira ngo tugushyire hejuru. Data utwibuke, ukingura imiryango y'uburyo bwose, ufungura inzira zose Mwami, udusuke umugisha wawe, utugire neza Mana agakiza kacu. Tuguhaye buri kimwe cyose Mwami, tuguhaye Mwami izi mikrofone, tuguhaye amajwi yacu, tuguhaye ubugingo bwacu n'imitima yacu, kugira ngo bigukorere muri kano kanya. Uwiteka gitare k'amahanga, uhabwe icyubahiro n'ubwoko bwawe, tugushyire hejuru Mwami, nawe uzamurwe ushyirwe hejuru, kuko uri Imana ikwiriye kuba hejuru. Umugisha wawe ku bana bawe Mwami, umwuka wawe atubeho, utegeke buri kimwe cyose, uyobore buri kimwe cyose, kubw'icyoro cye n'imbabazi zawe. Urakoze Mana kuko mva gusenga, izina ryawe rishimwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha. Reka twakire abaramyi bacu batuyobore mu mwanya wo kuramya, hanyuma twese turafatanya turamya Imana. Nibo baturidinga, ariko kuramya ni ibyacu twese, turafatikanya. Nawe aho uri hose dukomeze dufatanye mu kuramya Imana no mu guhimbaza Imana. Karibu, reka dutangire duhimbaza Imana. Haleluya. Yesu nashimwe, n'umwanya mwiza cyane wo kuramya Imana no kuyihimbaza. Turabaye ikaze kandi twese hamwe reka dutazere Imana kuko irabibereye, turirimbire n'imitima yacu yose. Imana iduhezagire twese, muhezagirwe. Reka amazi y'ubugingo antembemwo, reka mwemuyera bariwa nganza, mubingora bikambuza amahoro, imitwaro yanje ndayimukoreye. Reka amazi y'ubugingo antembemwo, reka mwemuyera bariwa nganza, mubingora bikambuza amahoro, imitwaro yanje ndayimukoreye. Reka amazi y'ubugingo antembemwo, reka mwemuyera bariwa nganza, mubingora bikambuza amahoro, imitwaro yanje ndayimukoreye.
musubiremwo reka amazi y'ubugingo antembemo reka mwe muyera bariwa ganza mubingora bikambuza amahoro imitwaro yanje ndayimukore irimati data data oh data data oh data data oririma data data oh data data mfasha data oririma muyera muyera mufasha oririma oyera mufasha omuririmbe Yesu Yesu oh Yesu Yesu mufasha Yesu omuririmbe Yesu Yesu oh Yesu 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 omuririmbe muyera muyera mufasha omuririmbe Yesu Yesu oh Yesu Yesu mufasha Yesu. Haleluya. negereye intebe yawe zanye ibimazi by'amashimwe nkuririmbira indirimbo nsha y'amashimwe n'icubahiro niwe ubereye gushimwa gushimwa negereye intebe yawe zanye ibimazi by'amashimwe nkuririmbira indirimbo nsha y'amashimwe n'icubahiro niwe ubereye gushimwa gushimwa we waremye isi n'ijuru niwakire icubahiro we muhanyi w'ubugingo uri indirimbo yanje mu mababa yawe niyo nshaka kwibera mu bihe nzobaho
z'amashima wewe waremye isi n'ijuru niwe kiri cyubahiro we muhanyi w'ubugingo uri indirimbo yanje mu mababa yawe niho nshaka kwibera mu bihe nzobaho z'amashima wowe waremye isi n'ijuru niwe kiri cyubahiro we muhanyi w'ubugingo uri indirimbo yanje mu mababa yawe niho nshaka kwibera mu bihe nzobaho z'amashima wewe mu bihe nzobaho z'amashima wewe cyubahiro ni cyawe Mana we utuye ahirengeye hagati y'ibinyabugingo bihora biguhimbaza cyubahiro ni cyawe Yesu we utuye ahirengeye hagati y'ibinyabugingo bihora biguhimbaza icyubahiro ni cyawe Yesu we utuye ahirengeye hagati y'ibinyabugingo bihora biguhimbaza icyubahiro ni cyawe Yesu we utuye ahirengeye hagati y'ibinyabugingo bihora biguhimbaza cyubahiro ni cyawe Kristo we utuye ahirengeye hagati y'ibinyabugingo bihora biguhimbaza cyubahiro ni cyawe Yesu we utuye ahirengeye hagati y'ibinyabugingo bihora biguhimbaza cyubahiro ni cyawe Yesu we utuye ahirengeye hagati y'ibinyabugingo bihora biguhimbaza hagati y'ibinyabugingo bihora biguhimbaza nguri mwiza imbabazi zawe ni nziza imigambi yawe ni myiza kuri twe nguri mwiza uri mwiza icyubahiro cyawe ni nziza imigambi yawe ni myiza kuri twe mubwire ko ari mwiza uri mwiza imbabazi zawe ni nziza
nziza Rw'imigambi yawe ni myiza kuri twe Hallelujah nesheje wanesheje Satani umunyaga ubutware bwose bukwiriye icubahiro n'ikuzo yanesheje Satani yanesheje Satani umunyaga ubutware bwose bukwiriye icubahiro n'ikuzo ngo ni mwiza uri mwiza uri mwiza imbabazi zawe ni nziza imigambi yawe ni myiza kuri twe mubwire ko ari mwiza uri mwiza uri mwiza imbabazi zawe ni nziza imigambi yawe ni myiza kuri twe yanesheje Satani yanesheje Satani amunyaga ubutware bwose akwiriye icubahiro n'ikuzo yanesheje Satani amunyaga ubutware bwose ngo akwiriye icubahiro n'ikuzo ngo yanesheje Satani amunyaga ubutware bwose akwiriye icubahiro n'ikuzo ngurakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza rw'izina ryawe rishigwe hejuru urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe rishimare hose ngurakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare hose ngurakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare hose ngurakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza ng'izina ryawe ryamamare hose ngurakwiriye amashimwe mana y'igitangaza ngw'izina ryawe rishigwe hejuru ngurakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare hose ngo Imana ni nziza haleluya Imana ni nziza haleluya Imana
nziza cyane ikora ikomeye haleluya ngwigira neza haleluya imana ni nziza cyane Imana ni nziza haleluya Imana ni nziza oh haleluya imana ni nziza cyane ifise urukundo haleluya ifise urukundo haleluya imana ni nziza cyane ngwigira neza haleluya ngwigira neza haleluya imana ni nziza cyane Imana ni haleluya nziza haleluya Imana ni nziza haleluya imana ni nziza cyane ikora ibikomeye haleluya ikora ibikomeye haleluya imana ni nziza cyane Imana ni nziza haleluya Imana ni nziza haleluya imana ni nziza cyane ninde yotubuza guhimbaza Imana imirimo yako ziratangaje oh ninde yotubuza guhimbaza Imana imirimo yako ziratangaje oh ninde yatubuza guhimbaza Imana imirimo yako ziratangaje oh ninde yotubuza guhimbaza Imana imirimo yako ziratangaje oh ninde yatubuza guhimbaza Imana imirimo yako ziratangaje yemeye gutanga umwana we Yesu ngo atubere igitambo gikwiriye yemeye gutanga umwana we Yesu ngo atubere igitambo gikwiriye ninde yatubuza guhimbaza Imana imirimo yako ziratangaje yemeye gutanga umwana we Yesu ngo atubere igitambo gikwiriye yemeye gutanga umwana we Yesu ngo atubere igitambo
mbogikwiriye yemeye gutanga yemeye gutanga umwana we Yesu ngo atubere igitambo gikwiriye. Ninde yatubuza guhimbaza Imana, imirimo yako ziratangaje. Yemeye gutanga umwana we Yesu ngo atubere igitambo gikwiriye. Yemeye gutanga umwana we Yesu ngo atubere igitambo gikwiriye. Ninde watubuza guhimbaza Imana, imirimo yako ziratangaje. Yemeye gutanga umwana we Yesu ngo atubere igitambo gikwiriye. Hallelujah, amen. Amen. Oh, hallelujah, amen. Oh, amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Bw'Imana ni nziza. Amen. Imana ni nziza. Oh, amen. Imana ni nziza. Oh, amen. Amen. Hallelujah, amen. Bw'Imana ni nkuru. Amen. Imana ni nkuru. Oh, amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Ikora ibikomeye. Amen. Ikora ibikomeye. Oh, amen. Ngo yigira neza. Amen. Amen. Hallelujah, amen. Oh, hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Oh, amen. Hallelujah, Oh, amen. 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 Hallelujah, amen. Oh, Imana ni nziza. Amen. Imana ni nziza. Oh, amen. Ngo iradukunda. Oh, amen. Amen. Hallelujah, amen. Oh, ikora ibitangaza. Amen. Ikora ibikomeye. Amen. Imana ni nziza. Oh, amen. Amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Oh, amen. hallelujah, Oh, amen. 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 Hallelujah, amen. Oh, hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Oh, amen. Hallelujah, Oh, amen. amen.
Mana ni nziza. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, Amen. hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, amen. Hallelujah. Oh, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Baba, mimi ninakuabudu. Baba, mimi ninakuabudu. Twende mikono yangu Nainama, mimi ninakuabudu, mbele zako nainama, mimi ninakuabudu. Oh, imba Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Oh, imba Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Oh, mbele zako nainama, mimi ninakuabudu. Oh, mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu. Oh, mbele zako nainama, mimi ninakuabudu. Oh, mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu. Imba Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Oh, imba Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Oh, imba Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Oh, mbele zako nainama, mimi ninakuabudu. Oh, mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu. Oh, mbele zako nainama, mimi ninakuabudu. Oh, mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu. Oh, mbele zako nainama, mimi ninakuabudu. Oh, mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu. Imba Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Oh, imba tena Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Oh, mbele zako nainama, mimi ninakuabudu. Oh, mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu. Oh, mbele zako nainama, oh, mimi ninakuabudu. Oh, mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu. Totombolioe, totombolioe, totomboli, 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 oh, totomboli. Twebwe rero turi imbere y'ubwoko bwawe tuvuga muri kano kanya, reka udukoze karagaka ku munwa kugira ngo ntaba ari twe, ahubwo icyubahiro cyawe n'imbabazi zawe
biba ari byo bigaragara mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Hallelujah. Uyu mugoroba tugiye kuganira ijambo rifite umutwe uvuga ngo akanwa k'umuhanuzi. Reka dusome igitabo cy'abami ba mbere, abami ba kabiri, igice cya mbere, turasoma duhereye ku murongo wa mbere, hanyuma niho turi buze kuganira kuri uyu mugoroba. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ahabu amaze gutanga Abamowabu bagomera Abisirayeli. Icyo gihe Ahaziya yahanutse mu idirishya ry'insobekerane ry'icyumba cye cyo hejuru i Samariya, aragwa, akurizaho kurwara. Bukeye atuma intumwa, arazibwira ati, nimujye kundaguriza Barizebubi imana ya Ekroni, ko nzakira iyi ndwara. Ariko marayika w'Uwiteka abwira Eliya w'Itishubi ati, haguruka ujye guhura n'intumwa z'umwami w'i Samariya, uzibwire uti, mbese icyatumye mujya kuraguza Barizebubi ikigirwamana cya Ekroni nuko nta mana iri muri Isirayeli? Icyo nicyo gitumye Uwiteka avuga ngo, ntuzabyuka ku gisasiro uryamyeho, ahubwo uzapfa nta kabuza. Nuko Eliya aragenda, intumwa zirakimirana zigaruka ku mwami. Arazibaza ati, mugaruwe n'iki? Ziramubwira ziti, twahuye n'umugabo aratubwira ati, nimugarukire aho musubire ku mwami wabatumye, mumubwire muti, Uwiteka aravuze ngo, mbese icyatumye wohereza abo kuraguza Barizebubi ikigirwamana cya Ekroni nuko nta mana iri muri Isirayeli, ngo nicyo gituma utazabyuka ku gisasiro uryamyeho, uzapfa nta kibuza. Umwami aherako amutumaho umutware utwara ingabo 50 ari kumwe n'ingabo ze. Arazamuka amusanga aho yari yicaye mu mpinga y'umusozi, aramubwira ati, yewe muntu w'Imana, umwami arantumye ngo manuka umwitabe. Eliya asubiza umutware w'ingabo 50 ati, niba ndi umuntu w'Imana, umuriro nuve mu ijuru ugutwikane n'ingabo zawe uko ari 50. Ako kanya umuriro uva mu ijuru umutwikana n'ingabo ze 50. Umwami arongera amutumaho undi mutware utwara ingabo 50 ari kumwe n'ingabo ze. Araza aramubwira ati, yewe muntu w'Imana, umwami aradutumye ngo manuka vuba umwitabe. Eliya aramusubiza ati, niba ndi umuntu w'Imana, umuriro nuve mu ijuru ugutwikane n'ingabo zawe uko ari 50. Ako kanya umuriro uva mu ijuru umutwikana n'ingabo ze 50. Umwami arongera atuma undi mutware utwara ingabo 50 ari kumwe n'ingabo ze. Uwo mutware wa gatatu araza apfukama imbere ya Eliya, aramubwira ati, yewe muntu w'Imana, ndakwinginze amagara yanjye n'ay'abagaragu bawe uko ari 50 akubere ay'igiciro cyinshi. Ubwa mbere umuriro wavuye mu ijuru utwikana abatware bombi n'ingabo zabo uko ari 50, ariko noneho amagara yanjye akubere ay'igiciro cyinshi. Maze marayika w'Uwiteka abwira Eliya ati, genda umanukane nawe, we kumutinya. Nuko arahaguruka
amanukana nawe asanga umwami, aramubwira ati Uwiteka avuze ngo mbese icyatumye wohereza intumwa kujya kuraguza Barizebebuli ikigwamana cya Ekroni nuko nta mana iri muri Isirayeli? Wagisha inama nuko ntuzabyuka ku gisasiro uryamyeho uzapfa nta kibuza. Bukeye aratanga nk'uko ijambo Uwiteka yavugiye muri Eliya ryari riri. Maze mu mwaka wa 2 wo ku ngoma ya Yoramu mwene Yehoshafati umwami w'Abayuda, Yehoramu yimye ingoma ya Ahaziya kuko nta mwana w'umuhungu yari afite. Imana itugirire neza. Dusomye ijambo ry'Imana uyu mugoroba, ijambo nifuza kuvuga cyane cyangwa se ikintu nifuza kuvugaho cyane, ndashaka kuvuga ku mbaraga ziba mu kanwa k'abahanuzi. Ni nawo mutwe w'ijambo turimo tuganiraho, akanwa k'abahanuzi. Haleluya. Akanwa k'abahanuzi gafite imbaraga zikomeye zirenze ibyo umwana w'umuntu ashobora kuba yasobanura. Abahanuzi b'ukuri atari abiyita abahanuzi, kuko hariho abahanuzi biyise abahanuzi ku bw'inyungu zabo cyangwa se ku byo bifuza kugeraho. Hari abandi bigize abahanuzi kubera impamvu runaka. Hari n'abandi Mwuka w'Imana yamanukiyeho rimwe gusa, arabakoresha ku bw'impamvu runaka, hanyuma bahita bandika amatitire y'uko ari abahanuzi. Hari abandi Imana yahamagaye koko ibafiteho umugambi, igomba kubakoresha nk'abahanuzi, ariko ntibitaba. Hari n'abandi bitabye babyinjiramo, batangira bagenda neza, bakora neza, bubaha Imana, ariko bageze imbere amarushywa n'amagorwa by'iyi si birabinjirana, birabavangira. Hanyuma abantu bakomeza bafite muri ya shusho ya kera, ariko ntago bakiri abahanuzi. Rero muri kano kanya muri kano kanya ndashaka kuvuga ku muhanuzi w'ukuri uri kumwe n'Imana, uhagaranye n'Imana, uri mu mwanya w'Imana. Aba bahanuzi b'ukuri bari kumwe n'Imana, bariho amavuta y'Imana, bari mu mwanya wabo bagomba kubamo, bari ahantu Imana ishaka ko baba. Aba ni abantu batinyitse, ni abantu bateye ubwoba ku rwego rukomeye. Aba muri bo bafite imbaraga mu kanwa kabo zo gutegeka ikintu cyose kiri ku isi kikabumva. Iyo bahamagaye imvura iragwa, bayisubizayo igasubirayo. Imana yashyize imbaraga mu kanwa k'abahanuzi zitaba ahandi hantu na hamwe. Imbaraga ziba mu kanwa k'abahanuzi ni imbaraga zikomeye ku rwego ruhambaye, ni imbaraga zihagarika ibintu byari kubaho bigahagarara, ni imbaraga zituma ibintu bitari biriho bibaho. Imbaraga ziba mu kanwa k'abahanuzi zituma umuntu wagiye kwa muganga bakamubwira ngo we ntuzigere ubyara, bagakora amagizamo ashoboka, bagapima inda bagasanga ntabwo ifite ubushobozi bwo kwakira umwana, bagapima umugabo bagasanga ntafite ubushobozi bwo kubyara, bagakoresha imiti yose bakamuha umuti wa nyuma aho ubwenge bwabo bugera, bakavuga bati twebwe turarushye kandi turarambiwe, ibi ngibi ntabwo twabishobora, imbaraga zacu zirangiriye. Uwo muntu agataha yihebye, azi uko atazigera abona umwana muri iyi si. Mu kanwa k'abahanuzi harimo imbaraga zirema umwana muri iyo nda, zigashyira ubushobozi muri uwo mugabo, umwana akavuka.
uyu munsi turaganira ku muhanuzi witwa Eliya. Uyu ni umugabo ukomeye Imana yakoresheje mu rwego rwo hejuru. Ni umwe mu bahanuzi bafite amateka akomeye cyane muri iyi si. Ni umugabo wagendanye n'Imana muri iyi si kugeza igihe n'igihe we yumvaga ananiwe ashaka gupfa. Imana amubwiye ngo wowe ntabwo ugomba gupfa kuko ngufitiye misiyo ikomeye cyane, zamuka unsange. Imana iramuterura imujyana mu ijuru. Uyu ni umugabo uzagaruka mu minsi ya nyuma. Ni umugabo Imana izakoresha kongera guhanurira Isirayeli. Ni umugabo uzamanuka akagaruka muri iyi si guhangana na Antikristo. Ibi ni ibindi biri ku rundi rwego. Muri kano kanya ntabwo mwashobora kubyumva, ariko ndashaka kuvuga imbaraga zari ziri mu kanwa kiwe. Uyu ni umuntu utatinye kuvugana n'abamahagaze imbere yabo. Umwami akamubwira ati Eli uteje ibibazo, agasubiza umwami atoya, ntabwo ari jye uteje ibibazo ahubwo ni wowe n'inzu ya so mwavuye kuwiteka. Yari umugabo ufite imbaraga zikomeye cyane. Igihe kimwe umugore wa Ahabu yitwa Yezebeli yazanye ibigirwamana muri Isirayeli, araza shinga imana yitwa Ashera n'indi yitwa Bali. Hanyuma ategeka Abisirayeli bose kuziramya no kuzisenga. Atangira gusenga ibicaniro by'Uwiteka, yica abahanuzi b'Uwiteka. Abahanuzi benshi barahunga, abandi bajya kwisha munsi y'ubuvumo. Eliya arasohoka aragenda ahagarara ku musozi ahamagara igihugu cyose. Arababwira ngo uhereye uyu munsi wa none mumbonye imbere yanyu, funze ijuru, nta mvura izongera kugwa kuri ubu butaka kugeza igihe jyewe nzabitegekera. Ntiyigeze asigana amahirwe namba yuko haba n'abandi b'ingenzi cyangwa n'abandi bahanuzi cyangwa se n'undi muntu waza ngo yavuze ngo kugeza igihe jyewe nijye mfunze nijye uzafungura, ntarategeka ntabwo imvura izagwa muri iki gihugu. Amaze kuvuga iryo jambo, afata urufunguzo mu buryo bwo kwizera, afunga ijuru, afunga ikime ku isi, afata urufunguzo rw'ijuru arukubita ku mufuka, arangije arigendera. Uhereye uwo munsi ijuru rirakingwa, nta mvura yongeye kugwa. Ndavuga imbaraga ziba mu kanwa k'abahanuzi. Imvura ntiyongeye kugwa, ikime nticyongeye gutonda ku butaka. Umwaka wa mbere urashira. Bibiliya ivuga ngo icyo gihe umwami Ahabu ngo arondeza cyangwa se ashakisha Eliya mu bihugu byose, aramubura. Abahanuzi ba Bayali bakoze ibishoboka byose ngo imvura igwe, imvura yanga kugwa. Akanwa k'umuhanuzi kari kavuze. Imyaka 3 n'amezi 6 birashira mu gihugu. Igihugu kiruma gihinduka ubutayu, ibyatsi birashira. Imyaka 3 n'amezi 6 bishize, Eliya arasohoka, araza ahura na Obadiya. Arambwira ngo genda mpamagarire shobuja. Obadiya aramubwira ati wowe kabyara, urashaka kunyicishiriza iki? Undi amubwira ati ntabwo nshaka kukwicisha, ahubwo ndashaka guhura na shobuja umwami. Ati ndakubwiza ukuri yuko databuja yagushakishije mu bihugu byose, yarahije abami bose bazengurutse ibihugu yuko batakubonye, indahiro zitagira uko zingana. None urimo kumbwira ngo uyu munsi jyewe ngende mbwire databuja? Erega we turabizi, iyo umuntu avuganye nawe umva urwego Eliya yararimo. Abwira ngo ningusiga ahangaha ndagenda mbwire databuja ngo nabonye Eliya. Aka kanya ngishingura ibirenge ahangaha, umwuka w'Imana araza guterura kujyana ahandi hantu. Eliya yari mu rwego wamusigaga hano, mwarangiza kuvugana umwuka w'Imana akamuterura akanyika, ukabura harengeye.
akazongera kumvikana ngo ageze mu kindi gihugu runaka. Ntabwo byamusabaga gutega indege, ntibyamusabaga gufata imodoka, nta farashi yagendaga. Yari umuntu uteye ubwoba. Akanwa kiwe kari gakomeye. Arazahura n'Ahabu ku musozi mu gice cya 18 cy'abami ba mbere. Aramubwira ngo hamagara abahanuzi bose ba Bayali. Arabahamagara, baraza bateranira imbere yiwe. Zo nkuru muzasoma mu gitabo cy'abami ba mbere 18. Uwo munsi havuye yisha abahanuzi 850 ba Bayali. Rero arakomeza, habura gato ngo azamurwe mu ijuru. Hariho umugabo witwa umwami. Uyu mwami yitwa Ahaziya. Ahaziya yari umwami wa Isirayeli. Mbibutse ko iki gihe Isirayeli yari yaragabanijwemo ibice bibiri. Igihugu cya Isirayeli cyacitsemo kabiri. Imiryango 10 iri ukwayo niyo yitwaga Isirayeli. Hanyuma imiryango 2 niyo yitwaga Ibuyuda. Novuga ngo icyo gihe uvuze Isirayeli yari imiryango 10. Hanyuma Ibuyuda novuga ngo yari imiryango 2, umuryango wa Benyamini n'umuryango wa Yuda. Niwo basigaranye igice cya Yerusalemu. Rero umurwa wabo mukuru w'Ibuyuda wabagiye Yerusalemu mu murwa wa Dawidi. Hanyuma igice kindi cyahamagarwaga Isirayeli cy'amajyaruguru, kuko iki cy'Ubuyuda cyari kiri mu majyepfo. Hanyuma icya Isirayeli cyase iyi miryango 10 ya Isirayeli yari mu majyaruguru. Umurwa wabo mukuru wari ahitwa Isamariya. No hari umurwa mukuru wa Isirayeli y'imiryango 10. Abandi bari mu majyepfo, umurwa wa mukuru ari Yerusalemu. Rero uyu nguyu Ahaziya yari mu majyaruguru, niyo wari uyoboye imiryango 10 ya Isirayeli yari yarasigaye. Umurwa mukuru wari uri Isamariya. Ngo ahanuka mu idirishya aragwa. Amaze kugwa aravunika. Abami cyangwa se abayobozi bakuru baba bafite abaganga b'ibwami n'abaganga bari ku rwego rwo hejuru, batandukanye n'abaganga bandi baba bari mu nzego zo hasi. Buri abaganga b'ibwami nibo baganga bafite ubuhanga buhanitse, kuko uyu mwami arwaye bashakisha umuganga mu gihugu ufite ubushobozi burenze. Iyo batamubonye batumiza no hanze, bohereza indege zikajya kubazana, kuko umukuru w'igihugu ni umuntu ukomeye cyane. Rero akoresha mu baganga bari imbere yiwe, baramuvura birananirana. Aricara yigira inama, aravuga ngo reka nohereze intumwa zige kundaguriza, hanyuma abapfumu bazambwira nimba indwara nzakira cyane mba ntazakira. Ahaziya yohereza intumwa ziwe cyangwa se invoice, twavuga mu Cyongereza. Yohereza intumwa, mugende mujye kumbariza Barizebuli, ikigirwamana cya Ekoroni, mu kibazo nimba nzakira indwara cyangwa nimba izanyica. Ako kanya Eliya aho yari yibereye ntago arazi ibyabaye. Marayika w'Imana azayiruka nkamusanga, ambwira haguruka ugenda uhura na delegasiyo y'umwami Ahaziya iri mu nzira, barimo barajya kuraguza mu kigirwamana cya Ekoroni. Genda ubabwire ngo nibasura babwire shebuja yuko atazabyuka ku gisasira aryamyeho atari ukubera iyindi mpamvu, kuko yagiye kubaza ikigirwamana. Genda umubwire ngo ese nta mana iri muri Isirayeli kurinda ujya kubaza ibigirwamana. Bwoko bw'Imana, uyu mugoroba reka iki kibazo nawe nkikubaza. Ese kurinda wiheba kuri urwo rwego wihebyeho nta mana ufite? Iki ni ikibazo Imana yatumye Eliya kujya kubaza
ahazi kugiye kuraguza, kugiye kubaza ikigirwamana cya Ekroni, kugiye kubaza Belizebuli, nta mana iri muri Isirayeli wari kubaza ikagusubiza. Iki ni cyo kibazo Imana yabazaga. Ese nta mana wari gushaka muri Isirayeli ukayibaza iby'uburwayi bwawe ikabikubwira utarinze kujya gushaka ibyo bigirwamana? Iki kibazo nawe uyu mugoroba Imana irakikubaza. Utwo tunyanga ko kwirwanirira, utwo tuntu urimo gucamo, ese nta mana ufite wabaza? Nta mana ufite wahamagara? Nta mana ufite watabaza? Nta mana ufite wabwira uyu mugoroba? Reka twikomereze. Eliya arirukanka ahura n'abo bagabo, arababwira mugende mubwire umwami yuko atazigera abyuka ku gisasira aryamyeho, kuko yagiye kubaza ikigirwamana, kandi muri Isirayeli dufite Imana. Iki ni igihugu cyashizwe ku mahame y'ubumana, iki ni igihugu Imana yishingiye. So rero ntago azabyuka haryamye. Bagaragu baragenda, bahageze mwami arababaza, ko mugarukiye hafi? Aho mboreje ni kure, kuki mugarukiye hafi? Bati duhuye n'umugabo aratubwiye ngo tugaruke tukubwire yuko kuba ugiye kuraguza utazigera ukira, ntabwo uzabyuka kuri icyo gisasuro uryamyeho. Uwo mugabo ni nde se? Bati ntabwo tumuzi, nta nubwo bari bamumenye. Arababaza, mumbwire mwabonaga ameze gute? Yarakenyeye uruhu, yarakenyeje umukandara umeze gutya na gutya. Avuga ati murekere aho ngaho, namumenye. Uwo ngo ni Eliya wita Ishubi. Namumenye, uvuganye namwe namumenye. Arangije afata abasirikare 50 na kamanda wabo. Itegeko ni abasirikare b'ibwami n'abajepe, n'abasirikare bafite imyitozo iri ku rundi rwego, n'abasirikare bafite ubushobozi buhambaye. Mugende munzanire uwo muhanuzi witwa Eliya. Baraza n'intwaro zabo, muri za gisirikare, itegeko ry'umwami, kamanda mukuru, kuko umwami niwe muyobozi mukuru w'ingabo. Umwami niwe muyobozi mukuru w'ingabo. Baraza bafite itegeko rivuye ku mwami, bagomba gufata Eliya bakamuzanira umwami. Bageze imbere ya Eliya, ambwira ngo itegeko ry'imbere tugushire umwami muntu w'Imana. Umuntu bari basanga bafite intwaro nyinshi, ni benshi, bafite itegeko ry'ibwami, ariko umuntu bari basanze mu kanwa ke hari imbaraga ziruta ibyo byose. Haleluya. Akanwa k'abahanuzi, akanwa k'abakozi b'Imana gafite imbaraga ziruta amabatayo n'amabatayo. Arangije ahagarara imbere yabo, arabwira ngo nimba ndi umukozi w'Imana, umuriro numanuka ubatwike n'ingabo zawe zose. Agikura iryo jambo mu kanwa gusa, ntabwo babonye n'akanya ko guhindukira, ntabwo babonye n'akanya ko kwiruka, ngo umuriro utibuka mu ijuru urabakongora. Bose uko ari 50 barashya, n'umugaba wabo barakongoka, bararangira bahinduka ubushingwe. Ako kanya ripoti bigeze ku mwami, ingabo za 50 zirahiye na komanda wazo bararangiye. Ikibakubise ntabwo tukiza, ariko umuriro urakongoye. Izo nkuru zita zikwiragira ako kanya. Reka tuvuge ngo ku cyombo cya gisirikare buri umwe wese tekira iyo message
yuko ingabo 50 zihiye zikongotse mu isegonda nk'iyo guhumbya imbere y'umugabo witwa Eliya. Buri muntu wese yakiriye information mu gisirikare kuri abandi bari ku maradiyo ya gisirikare. Amakuru yahise atangwa mu buryo bwihuse. Umwami ati sinyugwa, ahagurutsa abandi 50 n'umukomanda wabo, mugende munzanira ako kagabo. Uyu nguyu yaje abizi neza, azi ko abambere bose bahindutse ivu. Ntago ari ugushya ngo ubone n'umurambo, oya, ni ugushya bagashonga bigahinduka igitaka. Yaje azi neza ko komanda wabanje nawe yakongotse byarangiye. Araza hagarara imbere ya Eliya. Ubwoko bw'Imana, don't repeat mistake. Ahagarara imbere ya Eliya asubiramo exactly nk'ibyo wa mbere yakoze. Muntu w'Imana, umwami aratugutumye cyane tugenda tumusange. Umusange arangije aramureba. Nimba ndi umuntu w'Imana, umuro w'Imana numanuke uve mu ijuru gutwikana n'ingabo zabo. Akirangiza kurivuga iryo jambo, umuriro uratibuka pa, kubita amasegonda nkayo guhumbya n'intwaro n'imyambaro yabo n'imiheto n'imyambi n'amacumu n'ibyo bitwaje byose n'ingabo. Ako kanya na komanda wabo bahinduka umuyonga. Message irongera iruka nkigera ku mwami, bantu bawe ingabo zawe zose zirashize. Uko niko amakuru arimo azenguruka mu gisirikare kose. Byari ibintu biteye ubwoba, byarimo kwa ku masegonda nkayo guhumbya. Umwami nawe ahamagara abandi, hamagara undi mukomando utwara abasirikare 50. Nawe fata abasirikare bawe mugende mujye kunzanura ya mugabo. Wa mbere yapfuye, wa kabiri yapfuye, yohereza n'uwa gatatu. Uyu mukomanda wa gatatu yarazi ububasha buri mu kanwa k'umukozi w'Imana ko burenze kure cyane titira afite n'amategeko y'umwami. Yarabizi yuko natagambukira natumvira natemerera ibyo umwami amubwiye arahita amanikwa ku kanya yicwe. Afata ingabo ze araza, ati ko abambere bapfuye. Icyo yakoze ni kimwe, akiri kuri metero naho Eliya ari, ntiyagombye kugera aho ari, arapfukama. Haleluya. Akitegereza Eliya gusa kimubona, arangije arapfukama. Apfukama imbere ya Eliya, azamura amaboko, aramubwira ngo databuja ndakwinginze, mbabarira amagara yanjye n'ay'izi ngabo zanjye nyoboye, wo kabyarawe abe igiciro cyinshi imbere yawe. Ndakwinginze, ndabizi uwa mbere yahiye n'uwa kabiri yahiye, nanjye ubishatse muri kano kanya wankongora, ariko nciye bugufi, ngirira imbabazi zawe, reka ubugingo bwanjye uburokore uyu mugoroba. Iyo nanga kumvira databuja nari kumanikwa ngacibwa umutwe. Kuzanaho ndabizi ibyo urimo gukora, aka kanya ubishatse twahita turanye, ariko ndakwinginze umva imbabazi, ndapfukamye imbere yawe, nkiza unkizanye n'aba basirikare banjye nyoboye. Sinshaka ko ari n'umupfu, ndakwinginze mbabarira unkize. Haleluya. Reka mbabwire ikintu kimwe, umusirikare niwe ushobora kumva content, niwe ushobora kumva uburemere buri muri kino kintu. Komanda muzima, umusirikare muzima watojwe warwanye, gupfukama imbere y'umusivili. Abasivile ibyo munabyumva nk'ibisanzwe, ntago mwumva uburemere burimo, ariko nk'umusirikare urimo kumva kano kanya
arumva icyo bisobanuye kugira ngo si n'umusirikare byonyine, n'umusirikare mugenzi we uri munsi y'ipeta rye batanganye ipeta, kumupfukama imbere byonyine ubwabyo arabizi neza ko bitabaho. Noneho birenge kuri icyo ngicyo, si n'uri mu mapeti yo munsi yiwe, si n'umusirikare usanzwe, noneho si na babandi ba rukurutu, babandi bari hariya bakiri muri training, bakirimo gutozwa. Ni umusivire 100% utazi n'iby'igisirikare ibyo ari byo, wikenyereye uruhu, wiyambariye n'umukandara w'uruhu, hejuru nta n'ikintu kiriho, wibereye aho ngo wiyicariye gusa, we wavuganye n'Imana, ategereje abarimo kuza kurogoya umugambi w'Imana, yibereye aho, nta n'abantu bari kumwe, yiyicariye wenyine. Reba nawe, murabizi n'ubukene bw'abakozi b'Imana bigirira, Imana itaragutabara ikigucisha mu butayu, yiyambariye uruhu rw'inyamaswa, ni rwari yikenyereye n'umukandara, hejuru nta n'ikintu yambariye, yiyicariye ku ibuye, arimo arabareba baturuka hariya, nta n'umuntu bari kumwe, nta n'uwamutwaje n'amazi bari kumwe, wari yicariye gusa. Ni umusivili udafite n'inkoni mu ntoki, n'agakoni ko gukubita imbwa ntakafite, yiyicariye. Umusirikare ufite abesikoti, ufite ingabo 50 zatojwe kurwana, arimo aragendesha amavi imbere y'umusivili. Can you imagine? Urashobora kwimagina iyo se? Urashobora kundebera ko gafilime ukuntu kameze aho hantu kuri uwo musozi? Hariya hari abasivile bahagaze ku musozi bashungereye, barimo bareba abasirikare bapfukamye imbere y'umusivili, avuga tubabarira udukize, tubabarira udukize, tubabarira udukize, tudukiriza amagara. Haleluya. Akanwa k'umuhanuzi gafite imbaraga zirenze. Abantu benshi muri iyi si barizi. Tubonye bakomanda batatu, aba bakomanda batatu, uwa mbere yarapfuye. Uyu wa mbere yapfuye nta kintu yarazi, yahagurutse ahawe itegeko n'umwami mu gihugu cyiwe. Yarabizi neza yuko iyo umwami avuze ngo genda uzane, uragenda ukazana. Iyo uhawe itegeko mu gisirikare ntubaza, ushyira mu bikorwa. Ubundi mu gisirikare ba executive, ubundi bura abasirikare n'aba executive ni abantu bashyira mu bikorwa imyanzuro ifatirwa, ndi bagashyira mu bikorwa. Rero Asa yaguye mu mporera, ibyamubayeho ntabwo twabishyira ku makosa ye, ntabwo twabishyira ku mutwe wiwe, ariko hari umuntu ngaya, uyu mukomanda wa kabiri azi ibyabaye kuri mugenzi we, azi ibyabaye ku basirikare ba mbere babanje, azi uburyo ki bapfuye, azi ko nta n'umwe wagarutse. Ayo makuru arayafite neza, ariko araza arepeta, asubiramo ibyo mugenzi we yakoze. Bwoko bw'Imana, hari isomo rikomeye ahangaha shaka utekerezaho muri kano kanya. Burya umuntu utambutse mbere aba igitambo cy'abandi, ariko abakurikiyeho ntibagomba kugera ikirenge mu cy'ababanje, kandi bazi ingorane bahuye nazo. Wowe ubwawe urazi uburyo ki iso
ubusinzi bwamubujije kubaka. Urazi neza uburyo ki ubusinzi bwatumye papa na mama batabana, mukabaho mudafite ababyeyi, muraraguza muca. Uyu munsi wa none Imana kugira ubuntu urakuze, nawe ubaye umugabo, nawe ugiye kubaka urugo. Deni urimo urasubira mu byo so yakoze, nawe urimo urasubira mu nzoga, nawe urimo urasubira mu businzi, urimo urarepeta ibyo so yakoze. Uzi ubuzima wabayemo, wakuriyemo, uzi akaga n'ibibazo waciyemo muri iyi si, uzi uburyo ki so byamunaniye kubaka, uzi uburyo ki yaguye ku nzira, inzoga zikamuca amazuru, agapfa akenyutse ku myaka 40 yararangije gupfa. Ibyo urabizi neza, ariko urimo urarepeta amakosa nk'ayo so yakoze. Uyu musirikare wa kabiri yazize ububwa, yazize kutigira ku byabaye, yazize kutigira ku makosa ya bagenzi biwe, yazize kutigira kuri mistake. Ni gute ukomeza ugwa mu kintu rimwe kabiri gatatu kane gatanu ntufate ingamba? Gute ubona ibibaye kuri mugenzi wawe nawe ukongera ukabisubiramo? Uyu musirikare wa kabiri yaje azi neza yuko nta musirikare n'umwe amubanjirije, ariko arongera asubiramo amagambo nk'ayo mugenzi we wapfa musirikare yasubiyemo. Ariko uyu musirikare wa gatatu, ubwo nasomaga biriya naramukunze cyane, naravuze uzi ubwenge, igira mu makosa ya bene so, igira mu makosa y'abakubanjirije, igira mu makosa y'abagenzi bawe, uyakosore. Niba runaka yarahubutse akabaho muri buriya buzima, agatwikwa n'umuriro, umuriro ntago ari we yamanura gusa, hari indi miriro ahangaha yirirwa ikongora abantu igitondo n'umugoroba, umuntu mugahura yarashiririye neza burundu, atagiseka atakinyeganyega, yarashiririye. Umuriro w'isi waramukubise, waramutwitse mu buryo udashobora kubasobanura. Abantu benshi barahiye, kamureba ukamuvugisha uzi ngo ni mugenzi wawe, ajya narashiririye. Niyo avuga igenyo ntiriva ku rindi. Abantu benshi umuriro wirirwa ubatwika ubakubita, ariko kubera iki? Uyu muriro ubakubita si buhereyeho, hari abandi wahereyeho bwa mbere, hari abandi watwitse bwa mbere, ariko wowe ntabwo ushaka kwigira mu byabaye mbere kugira ngo ubikosore. Ntabwo ushaka kwigira mu makosa yabo mwiganye, yabo mwakuranye, yabo mwagendanye. Ntushaka kwigira mu makosa ya mama, ntushaka kwigira mu makosa ya papa wawe, ntushaka kwigira mu makosa y'abavandimwe bawe, ntushaka guhera abandi bananiwe ngo wowe uhakosore. Uyu mugabo yakijije ubuzima bwe, akiza bagenzi biwe kubera kwigira mu makosa y'abamubanjirije. Aravuga ngo icyatumye uwa mbere apfa, icyatumye uwa kabiri apfa, nuko batamenye icyo bagomba gukora. Uyu si umuntu wo kuzana ku itegeko, ni umuntu wo guca bugufi imbere yiwe. Aravuga ngo umwami siri umunegotiating, ariko uriya muntu w'Imana ndamunegotiatinga. Haleluya. Nimbwira umwami ngo sinjyayo baranyica, nimbwira umwami ngo bigende gutya, avuga ati wowe wabaye wo kumvuguruza kuva ryari, wewe wabaye wo kuma amategeko kuva ryari. Umwami sibikunda ko munegotiating. Buriya mu buzima nujya kudiringa, uzajya umenya ninde wadiringa nawe, umenye uvugana nawe, umenye nuwo utambuka ukigendera, umenye uganiriza akakumva, umenye nuwo ukora ibikureba ukarangiza ukikomereza.
hari abantu bagirwa inama hari n'abantu batagirwa inama. Uko niko kuri muri buno buzima. Hari umuntu ugira inama ukamubwira ati rero ibi bintu urimo ni bibi, iyi nzira urimo gucamo biragenda ukunuku akakumva agafata icyemezo agahindura. Hari n'undi ugira inama ukamubwira ariko ubundi wowe kuva ryari ninde wakuntumyeho, ubundi warebye ibikureba, waciye mu nzira zawe, ubundi uri iki kuri jyewe? Bimeze abantu bameze gutyo. Rero menya ninde wo kuganira nawe, ninde utari wo kuganira nawe, ninde wo kubitsa ibanga, ninde utari wo kubitsa ibanga, ninde wo kwizera, ninde utizera. Abantu benshi barana n'ibibazo, yameneye amabanga, yamvugiye ibi, none we wananiwe kwibika ari ibyawe, urimo uragora mugenzi we ngo abibike, wabyibikiye. Nimba we bikuremereye ukaba wumva kubyigumizamo ari ikibazo bidashoboka, none wowe ujya guha ibyo bihano we byakunaniye, urabimuhera iki? Nimba ubisohoye menya ko ubisohoye nyine. Nimba umwizeye nawe afite undi yizeye, wowe yizeye nawe afite undi yizeye, wowe yizeye nawe afite undi yizeye, nuko nyine bigenda, uzashiduka isi yose byarayizengurutse. Kubera iki? Kuko uwo wizeye afite undi nawe yizera, nawe abitsa amabanga, uwo nawe abitsa amabanga, nawe afite undi abitsa amabanga, nguko uko inkuru igenda, ubundi ukazajya ucana akakure barakuzi, uzi ngo wabitsa amabanga ariko isi yose irakuzi. Wabisoreraga iki? Rero mu buzima menya ninde uvugana nawe, ninde utavugana nawe, ninde ubitsa ibanga, ninde utabitsa ibanga. Ubundi edayeri n'ibanga ntawe baribitsa, ibanga uraryibikira. Ibanga uraryibikira. Nimba utaryibikiye ntabwo rikiri ibanga, wirushya abandi. Rero uyu mutware cyangwa se uyu mugaba w'ingabo wa gatatu yakoresheje ubwenge bwinshi cyane. Yarebye hagati y'umwami na Eliya, areba ninde naganira nawe bigashoboka, asanga umwami ntibishoboka. Umwami yarihebye, asigaye ajya kuraguza, yibereye mu bigirwamana n'ibindi nk'ibyo ngibyo, arapfusha abasirikare 50 ntibigire icyo bimubwira, akwereza abandi bagapfa ntibigire icyo bimubwira. Avuga uyu nguyu batwikiye abasirikare 50 ntibimutera ikibazo, akohereza abandi nabo bakabatwika ntibimutera ikibazo, nanjye akabanyohereje, ndaza kumubwira ngo amagara yanjye ntacyo amubwiye, kuko n'ubundi yaba afite icyo amubwiye ntago abanyohereje, kuko yari kuba yabonye ko n'abambere bapfuye. Rero kubw'izo mpamvu reka jyewe ngende negotiating uriye. Mu buzima jya umenya umuryango wacamo ukagira iyo ujya, umenye naho unyura ukadindira, ntusohore iyo ujya. Hari ibibazo byinshi dufite muri buno buzima atari uko Imana bishyize mu buzima bwacu, ahubwo kubera amachoice twahisemo mu buzima bwacu. Ibintu byinshi twarabifashe turabirema, turabyiremera, hanyuma turabyikorera, noneho turangije tubitwerera Imana ngo ni ubushake bw'Imana, ngo ni Imana yabitubwiye, cyangwa se ngo ni Imana ibishaka ku buzima bwacu, ngo ukuno guhitamo kw'Imana. Oya, ibintu byinshi bitubaho mu buzima bwacu bijyanye no guhitamo kwacu. Kuko nimba hari ikintu Imana yakora umwana w'umuntu imaze kumushyira kuri iyi si, yamurekeye guhitamo. Kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo nuhitamo ko tujyana turajyana, nuhitamo kugenda wenyine genda wenyine. Imana avuga ngo nshyize umugisha imbere yawe n'umuvumo imbere yawe, hitamo ikikubereye cyiza. Nimba ubona ukurikira umuvumo, endereya. Nimba ubona ukurikira umugisha, ngwino nawe urahari. Rero byinshi bitubaho mu buzima bwacu ntibishingiye ku gushaka kw'Imana, ahubwo bishingiye ku guhitamo n'amadesisiyo dufata. Uyu mugabo wa gatatu afata desisiyo nzima, avuga reka ngende. Hanyuma ageze imbere ya Eliya, haleluya, ikindi kintu cyisha abantu muri buno buzima, icyubahiro. Bansuzugure, bambone, nakwemera no gupfa,
ariko ntibansuzugure. Nupfa se wabonye ari uwuhe murambo bubaha? Hey, nakwemera no gupfa ariko ntibansuzugure. Nase numara gupfa ninde uzakubahira ikuzimu? Imizimi kuzimu z'abana none izakubaha? Cyangwa umurambo wawe bazatera bashyira muri serikeri bajugunya bamene, ubwo nibwo uzaba ufite icyubahiro? Oya, iga guca bugufi. Hari igihe muri buno buzima biba ngombwa yuko amagara dufite n'amapeti ufite ubishyira hasi ugakambakamba kugira ngo urenge aho ngaho, hanyuma wagera imbere ukongera ukabisubirana. Uyu mugabo yemeye gushyira icyubahiro hasi, yemera gushyira amapeti hasi, yemera gushyira bya bindi byose bamutoje bamwigisha bamubwiye ko atagomba gupfukamira umusivile, atagomba guca bugufi imbere, abishyira hasi kwanza. Abanza ashakisha uburyo ki yarenga aho hantu, kuko ahantu ageze nareba nabi ntari buharenge. Rero inzira iri buhace niyo guca bugufi. Hari igihe biba ngombwa ko mu buzima uca bugufi ukarara ku itapi, kandi ufite ubushobozi bwo kurara ku gitanda cyiza, ariko kugira ngo ahantu harengane ukemera ukarara ku itapi. N'igihe biba ngombwa yuko wemera. Reka mbabwize ukuri bwoko bw'Imana, imiryango yose iri muri iyi si ntabwo bayigendamo bahagaze. Hari imiryango binjiramo bahagaze, hari naho bigusaba yuko uca bugufi ukunama kugira ngo uhinjire. Rero nimba utemera kugondeka ukaguma jyewe ndi komanda, jye mfite abasirikare 50, mfite intwaro, urapfa. Muri uragutwika, urimo urakina n'ibintu bidakina. Igihe cy'icyo cyubahiro gihagararemo, igihe cyabo basikoti nabo basirikare kibemo, ariko imbere ya Eliya ca bugufi ibyo ntibikora. Ibyo hari aho bikora n'ahandi bidakora. Imbere ya Eliya icyo gisirikare n'amapeti n'izo uniforme n'ibyo ntibikora. Ntibikora. Ni umugabo udatinya kubwira umwami ngo urapfa. Rero sinzi icyo uri cyo wowe imbere yiwe. Nimvuga Eliya ureba ibindi bintu byinshi cyane mu buzima bwawe. Yewe narize, yewe mfite masters, yewe mfite doctora, nzarira kwica. Haraho iyo doctor idakora. Nibyo haraho iyo doctor uhagarara uko ufite ijambo n'icyubahiro, ariko hari ahandi ugera ibya doctora bikabigiye ku ruhande, iby'icyongereza n'igifaransa n'indi muzi bikabigiye ku ruhande, nizo formule uzi guhuza zikaba zigiye ku ruhande, ukabanza kwanza ugashaka uburyo ki uramuka. Ibyo bizakomeza ahandi mu rundi rwego cyangwa se ahandi hantu runaka, ariko aho ngaho ugeze ibyo bibishyize ku ruhande. Yewe ndi umugore wa runaka, iwacu nahangaha, papa ni ibingibi, urahasigara. Urahasigara. Shyira hasi ubukomando bwawe, ubanza utuka uwo muryango. Nukira n'abasirikare mugakira, murakomezanya icyubahiro cyanyu. Ntawe kwirukana muri icyo gisirikare. Kubwo guca bugufi no kumenya umwanya agezemo, marayika araza abwira Eliya ati emera mujyane. Uyu mugabo yazanye Eliya, yagarutse azanye Eliya n'abasirikare be bose ari bazima, bitavuye mu cyubahiro n'amategeko n'ibindi, bivuye mu guca bugufi. Bwoko bw'Imana, inshuro nyinshi turananirwa kubera kutemera guca bugufi. Guca bugufi muri buno buzima ni ikintu gikomeye cyane. Bibiliya iravuga ngo uwicisha bugufi Imana iramuzamura, ngo ariko uwishyira hejuru ngo Imana imutegurira inzira y'ubunyereri ngo kugira ngo avunagurike. Imagine, reka mbisura maze utabyumvise. Ijambo ry'Imana avuga ngo uwicisha bugufi Imana iramuzamura, ngo icyubahiro kibanzirizwa no guca bugufi. Iyo wemeye ugaca bugufi, iyo wemeye ukanyenyekera, Imana irakuzamura ikagushyira hejuru. Ngo ariko iyo wishyize hejuru, ngo Imana igutegurira inzira y'ubunyereri ngo kugira ngo unyerere uvunagurike.
urashaka kumenya imbaraga n'ikiguzi byo guca bugufi? Umunsi Esiteri yimikwaga nk'umwamikazi yambara ikamba ry'ubwami, Morodekayi se wamureze yari yicaye ku irembo ari umuzamu. Mu mwanya waho yakabaye yicaye hari undi mugabo uhicaye yitwa ngo ni se wa Esiteri, ariko Morodekayi akiri ku irembo aciye bugufi cyane, kuko igihe cyo kwiyerekana no kumenyekana cyari kitaragera. Ariko Hamani arazamuka, mumpfukamire. Imana itegura inzira y'ubunyereri, arangiriza ku giti bamumanitse. Morodekayi wemeye guca bugufi akaryama ku irembo. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, mujye musoma biriya muyumve neza. Morodekayi yamaze imyaka 5 ari umuzamu ku irembo ibwami. Esiteri ari umwamikazi ibwami. Imagine umukobwa wareze umwana wawe ukamara imyaka 5 uri umuzamu ku irembo ari umwamikazi yicaye ku ntebe y'ubwamikazi. Kandi Esiteri suko yari yarengagije Morodekayi, ahubwo Morodekayi yari yarize kumenya igihe. Yarabwiye Esiteri ngo uceceke, ntuzigere uvuga uwo uriwe, nanjye ntuzigere umvuga kugeza igihe nzabikubwirira. Ukwezi kwa mbere kurashira, abiri arashira, umwaka urashira, imyaka 3 irashira, imyaka 4 irashira, imyaka 5 irashira. Esiteri ari umwamikazi, Morodekayi ari umuzamu ku irembo. Aryamye ku irembo ku karago, akingura binjira n'abasohoka, izuba rimukubita. Gusa ari aho ngaho yashoboraga kumenya abagambanira umwana we, akamenya abanzi b'umwana we, akamenya abanzi b'umukwe wiwe, akamenya buri kimwe cyose. Nicyo gihe yahishuye imigambi myinshi y'abagombaga kwica umwami. Kubera iki? Bazaga kumuganiza batazi uwo ari we. Bakavuza bakavuga ati, rero nk'umuntu w'indanga ku irembo, reka uze kudukingurira mu ijoro, turaza kohereza abasirikare 5 baze guca aha ngaha, hanyuma bagende baniga umwami bamwice. Wo barimo babwira niwe sebukwe w'umwami, wo bagiye kwica n'umugabo w'umwana we. Akabyumviriza, agahita aca ku ruhande, agatuma kuri Esiteri, bwira umwami hari ibi n'ibi byapanzwe. Ako kanya umwami agahita agurutse iperereza, imigambi ikaburizwamo. Ntabaga bazi urimo kubikora, kuko wabonaga ikigabo kiri aho ngaho gisuzuguritse, cyambara ibikoti by'abazamu, cyicariye aho ngaho keki security. Ariko ni se w'umwamikazi, umva imbaraga zo guca bugufi. Wa wundi wari warishyize mu kirere, byarangiye bamushyize muri cya cyo nyine bamumanitse avunaguritse. Wa wundi waryamye hasi yahavuye yahinduka ikegera cy'umwami. Iyo aza gukora mistake yari gusorwa ibwami, bakamanikwa bakicwa. Ariko kwemera guca bugufi, iyo Bibiliya ivuze ngo ikibaro kibanzirizwa no guca bugufi, nicyo babisobanura. Uyu musirikare aramanuka aca bugufi. Guca bugufi kwiwe byatumye ageza Eliya imbere y'umwami n'abasirikare bari bazima. Ntawigeze amutwara mu rukiko kuko yapfukamye umusivile. Ntawigeze amubaza ngo kubera iki, kuko n'umwami mwenyewe wari kujya kumubaza ntago yaraye kabera adapfuye. Ijambo narifite nandimo kuvuga ni imbaraga zo mu kanwa k'abahanuzi. Abahanuzi bagira imbaraga. Eliya bumbuye akanwa kiwe, umuro waramanutse ukonsuminga, ubaninga buri kintu cyose karekeraho nga. Akanwa kiwe kari gafite ubushobozi burenze. Nimba ari ikintu ufite kuba hano gutinya, ni akanwa k'abahanuzi, akanwa k'abakozi b'Imana, akanwa k'abantu basizwe amavuta. Iyo bavuze ngo umuriro numanuka, umuriro uramanuka. Iyo bavuze ngo amazi nafungwe, arafungwa. Aba bantu bafite imbaraga muri bo zo guteza ubukene bukinjira, zo guhamagara umugisha ukaza. Abahanuzi b'ukuri bafite imbaraga zo kuzana ibyago mu gihugu no gukura ibyago mu gihugu. Umusore witwa Elisa yasimbuye Eliya. Igihe kimwe ari mu nzira arimo agenda, utwana tw'imisoresore turaza turimo tumukiniraho, ngira ngo twari nka 50 natwo ntumbaze ngo dore agasaza k'uruhara, ngo dore akagabo gafite uruhara. Arangije abitegereza arabareba,
abwira ngo aka kanya idubu nizibajye. Akivuga gutyo, akirekura ijambo ngo idubu ebyiri z'ingore zirasohoka zirabica bose uko ari 50 zirabarya zirabarangiza. Bari bakiniye ku muntu udakinwa, udakinirwaho. Ijambo riva mu kanwa k'abahanuzi rirakomeye bwoko bw'Imana, riteye ubwoba, rirahambaye. Uyu Eliya nyuma y'imyaka 3 n'amezi 6 imvura itagwa, yarazamutse ajya ku musozi abwira Imana ngo Mana noneho dare ku imvura nigwe. Abitegetse nibwo imvura ngiye kugwa mu gihugu cya Isirayeli. Aba n'abantu muri bo mu kanwa kabo harimo ubutunzi ntagereranywa, harimo imbaraga zikomeye cyane. Iyo batanze ikintu baragitanga. Iyo aguhaye imodoka ntibisaba ngo agende ku isoko agura imodoka zagoreze kontaki. Mu kanwa kiware ku ijambo ngo nguhaye imodoka, mu gitondo urabyuka ugatunga imodoka. Ari ku ijambo ngo nguhaye ubukwe, mu gitondo urabyuka ugakora mariage. Ari ku ijambo ngo nguhaye inkwano, mu gitondo urabyuka ukazibona. Iyo umukozi w'Imana umuhanuzi uri mu mwuka w'Imana ari ku ijambo ngo ubonye urubyaro, ako kanya uragenda ugasama ukabyara. Iyo avuze ngo kubaho kwawe nshyizeho iherezo, nibyo mu gitondo urabyuka imodoka ikagukubita ibyawe bikarangirira aho ngaho. Avuze ngo urabaho, ubaho. Bafite imbaraga mu kanwa zirenze izo dushobora kuba twasobanura muri kano kanya. Bakinga ijuru rigakingika, bararikingura rigakinguka. Bahamagara umuyaga ukaza, bahagarika izuba rigahagarara. Yosuwa ari ku rugamba arimo arwana, agera ahantu saa 12 z'umugoroba zimugereraho. Reka nangirize kuri aka ngaka dusenge. Saa 12 z'umugoroba zimugereraho, saa 12 z'umugoroba zigeze, abona izuba rirarenze, abanzi be bari benshi cyane. Arangije aravuga ngo wazubawe hagarara aho ugeze, nawe kwezi hagarara aho ugeze, ndacyafite akazi ndimo gukora. Akire kuri iryo jambo, izuba rirahagarara, ukwezi kurahagarara. Isi imara amasaha 6 itanyeganye gitava aho iri. Ararwana kuva saa 12 z'umugoroba kugeza saa 6 z'ijoro, izuba ricyaka nk'uko bisanzwe. Arangije guhora abanzi biwe, arangije aravuga ngo noneho wasiwe, komeza nawe zuba, komeza nawe kwezi komeza. Ako kanya mu rugendo rw'isi ahita hazamo ikibazo. Amasaha 6. Ejo ndi twarimo tugana n'abantu bindi bukabwira aho itariki 29 ziva mu kwezi kwa kabiri. 28 aho ziva, 29 aho ziva. Isi izenguruka izuba iminsi 365 n'amasaha 6. Yongeraho amasaha 6 kuko yarakererewe. Hari amasaha 6 yamaze ihagaze. Ayo ngayo niyo yiyongereyeho. Yasanze kugira ngo irangize umwaka bitakira iminsi 365 nk'uko bisanzwe, kubera akanwa ka Yosuwa. Kubera akanwa ka Yosuwa ahagarika isi, isi irahagarara. Amasaha 6 arangije arerekura, irakomeza iragenda. Aho kugira ngo izenguruke izuba iminsi 365 nk'uko bisanzwe, biba ngombwa yuko yishura ya masaha yahagaze Joshua ari ku rugamba arimo arwana. Abascientifique nabo bafata ya masaha 6 bakajya bayabika. Umwaka umwe bakabika 6, umwaka wa kabiri bakabika 6, umwaka wa gatatu bakabika 6. Imyaka 4 yashira, ya masaha 6 bateranya kwa 28. Ku mwaka wa 4 umwaka ugahita ugira iminsi 366 aho kuba ni 5. Akaba itaba itariki 29 z'ukwezi kwa kabiri. Ibyo ngibyo n'imbaraga zo mu kanwa k'abahanuzi. Hallelujah. Reka dusenge Imana kuri uyu mugoroba.
hariho ikintu kimwe shaka kubasaba abankurikiye n'abanyumva muri kano kanya. Hari umuhanuzi wakuvuzeho ijambo ribi. Niba ushobora kumusanga ukaba wavugana nawe, umuzamusanga umubwira uti ijambo ribi watuye ku buzima bwanjye rihindure inyatureho umugisha. Niba bidashoboka ko wamusanga cyangwa se ko mwahora muri kano kanya, reka dusengane Imana. Mu maraso ya Yesu Kristo ubwira Imana ngo Mana, amagambo yose mabi abahanuzi batuye hejuru y'ubuzima bwanjye, kuko menya ububasha n'imbaraga n'ubushobozi buba mu kanwa k'abahanuzi, aka kanya ndayakura hejuru y'ubuzima bwanjye. Hanyuma nimba uri umuhanuzi akaba hari abantu akanwa kawe katuyeho amagambo mabi, uyu mugoroba uyahindure ukore nka Mose. Mose yabanye n'Abisirayeli mu butayu imyaka 40, abana nabo yitotomba, bamurushya, avuga nabi, rimwe akabatuka, rimwe akababwira ati tumwebwe ntimuzajya no mu gihugu cy'amasezerano, ubundi akabwira mwe muri ubwoko butagonda ijosi. Bibaho. Hari ubwo turuha tukaremererwa ugasanga urimo kuvuga nabi bitewe n'umuruhu ufite, bitewe n'ibibazo ufite, ibibazo ni byinshi wikoreye, ugasanga watuye nabi uvuza amagambo mabi. Mose byamubaho mu myaka 40 yamaze mu butayu, asanga yavumye abantu benshi, yatutse abantu benshi, yatuye amagambo mabi ku bantu benshi, ariko hageze yuko agiye kuzamuka umusozi ngo asubire ku Mana, ahamagara Abisirayeli bose abashyira imbere yiwe, arangije arabavumura, abwira uwo navumye, uwo navuzeho nabi, uwo natutse, uwo nifurije ibibi, imivumo yose yari hejuru ubuzima bwanyu ivuye mu kanwa kanjye, uyu munsi nyibakuyeho yose kuva kwa mbere kugeza ku wa nyuma. Amaze kubavumura arangije abahesha umugisha. Uzasoma mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 mu bice bya nyuma bira 40 47 49. Mose akazi kiwe kanyuma karako guhesha Abisirayeli umugisha, abakuraho imivumo yose yarashyize hejuru ubuzima bwabo. Kuko bitubaho umuntu akagutsitaraho ukamuvugaho nabi, undi akakugira nabi ukamuvugaho nabi, ariko jya ugera igihe wumva utuje utekanye umutima wawe, usabira imbabazi abantu bose wabwiye nabi, usabira imbabazi abantu bose wavumye, usabira imbabazi abantu bose wavuzeho ijambo ribi, kuko akanwa kawe ni akaga. Ukabumba uhesha umugisha uraze, ukabumba uyuvuma abantu baravumwa. Rero ndabizi hari byinshi nk'abahanuzi tuvuga kubera umubabaro, kubera agahinda, kubera ibibazo, ukavuga uriya muntu nawe ntashobotse, Imana iguhane, ariko jya usubira inyuma wambare imbabazi za Kristo, usabira imbabazi abantu bose, uvuge Mana, nciye bugufi imbere yawe, kano kanya ndavumura umuntu wese navumye, ndakura umuvumo ku muntu wese, uwo naboshye wese ndamubohoye muri kano kanya, mpaye imbabazi n'utazinsabye n'utazikeneye, Mwami mubabarire, ntangiye ubundi bushyashya. Tujye dukora nka Mose. Mose afite umutima uteye ubwoba, yavuze sinshobora kugenda hari abantu sigiye imivumo, arabavumura bose kuva kombe kwiza kwanya. Akanwa k'abahanuzi gafite imbaraga zikomeye. Rero muri kano kanya nawe uvumura umuntu wese wavumye, umusabira imbabazi ku Mana, wohereza umugisha nose wohereje umuvumo, ubwira Imana ngo Mana, nabo ngo batawukwire, nabo ngo batawukeneye, gusa muri kano kanya ndabababariye, wenda tuzadusubira ikindi gihe simbizi, ariko muri kano kanya ndabababariye, mbakwiye umuvumo hejuru ubuzima bwawe. Nawe uvuge ngo umuvumo wose uri hejuru ubuzima bwanjye, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo Data utobara ibicumuro byacu nkuko natwe twari ababiducumuye. It means niba ugiye gusaba imbabazi muri kano kanya, niba ugiye gusaba yuko Imana igukuraho imivumo bakuvumye, nawe banzu yikure kubo wayivumye. Hanyuma noneho nabwira Imana ngo Mana, kuko banavumye bose muri kano kanya mbavumuye, nanjye mvumura imivumo yose bamvumye, nabo nzi nabo ntazi, kuko nanjye abo navumye ndabavumuye. Nanjye nkuraho umuvumo wose uri hejuru ubuzima bwanjye, nkuraho ijambo ribi ryose hejuru ubuzima bwanjye, kuko nanjye ubona rivuze uwo ari we wese, nanjye ndimukuyeho muri aka kanya. Data utubabara ibicumuro byacu nkuko tubabarira ababiducumuye. Si ijambo ry'Imana? Inshuro nyinshi kwabarira biragora, ariko wumve neza ngo nimba ukeneye imbabazi nawe zitange.
kuko icyo umuntu abiba nicyo asarura. Rero nimba Imana iduhaye iri jambo muri kano kanya ritumenyesha imbaraga ziba mu kanwa k'abahanuzi, nawe ubwawe uri umuhanuzi, hari imbaraga ziri mu kanwa kawe. Hari abo wangirije ubuzima, nawe hari abandi bangije ubuzima bwawe. Rero muri kano kanya bihinduke, abo wangirije ubuzima uwo muvumo baveho, nawe bakwangirije ubuzima iyo mivumo ikuve hejuru. Uyu mugoroba utangira urugendo rushyashya, uyu mugoroba ugendere mu nzira nzima. Ndazi neza yuko ukimara kubara abantu bose watuyeho ijambo ribi, abakurakaje, abakugenje gute, nawe ndazi neza yuko umuvumo wose wari hejuru ubuzima bwawe. Baba barakuvumye baguhoye ukuri, baba barakurenganije, baba babishoboye batabishoboye, Imana irabikura hejuru ubuzima bwawe. Icyo nicyo nifuza muri kano kanya. Umuriro w'Imana nturinde kumanuka ngo gutwike, kiza ubuzima bwawe nkuko uyu mukapiteni wa gatatu yakijije ubuzima bwiwe. Kiza ubuzima bwawe, ukize n'ubuzima bwawe muri kumwe nkuko uyu mukomando yakijije ubuzima bwawe bari kumwe. Nawe kiza ubuzima bwawe uyu mugoroba, wakira umugisha. Reka dusenga Imana. Zamura ijwi ryawe aho uri hose, dufatanye muri kano kanya dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, jambo ryawe ni ukuri, jambo ryawe ni imbaraga, jambo ryawe ntiribeshya. Data, uyu mugoroba utweretse uburyo ki akanwa k'abahanuzi gafite imbaraga zikomeye. Rero Mwami, natwe duhamagaye nk'abami n'abatambyi n'abahanuzi b'ishyanga ryera. Rero mu mbaraga washyize mu kanwa kacu, hari abaturakaje turabavuma, hari abadututse turabasubiza, hari abatwitambitse imbere, hari abo twavumye bakwiriye kuvumwa, hari abo twavumye wenda batanabikwiriye barengana. Muri kano kanya Mwami, dutanze imbabazi ku muntu wese, tubohoye ubuzima bw'umuntu wese twavumye, n'abaduhemukiye, n'abatugiriye nabi, n'abatwifurije inabi, n'abadukoreye ibibi, tukavuma ubuzima bwabo, tukatura amagambo mabi hejuru ubuzima bwabo. Ibyo twavuze tubikuye ku mutima, nibyo twavuze tutabikuye ku mutima, ibyatujeho gutyo gusa, ibyo twavuze turimo twitabara dukiza amagara yacu, ibyo byose Mwami byagiye nk'imivumo bikamanura imiriro hejuru y'abantu, bigashiririza ubuzima bw'abantu, bigashiririza imbyaro z'abantu, bigateza ubukene n'ibibazo bitandukanye. Mwami, muri kano kanya duhagaze mu mbabazi watanze ku musaraba i Karuvari, abo bose turababariye uyu mugoroba. Iri joro tubabariye umuntu wese Mwami wavumwe n'akanwa kacu, tubabariye umuntu wese Mwami wagizweho ingaruka n'amagambo yavuye mu kanwa kacu. Dutanze imbabazi Mwami ku isi yose, dutanze imbabazi Mwami ku batubeshye, ku batubeshyeye, ku bakoze byinshi bitandukanye, natwe tukarakara, tukababara, tukabavuma, tukabumbura akanwa, tugahamagara imiriro hejuru yabo, tukabatwika, tukabakongora, tukabafunga, tukabagira nabi. Mwami, muri kano kanya turababohoye mu izina rya Yesu Kristo, turabababariye Mwami. Imbabazi zawe zimanuke hejuru ubuzima bwabo, bababarirwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, ukimara kubabarira abo bose, natwe Mwami tuje imbere yawe. Data, tuba mu isi yuzuyemo abantu benshi batwanga, hari abatuvumira ukuri kuko natwe dukora amakosa turaba, hari abaturenganya, hari abatuvumira ubusa, hari abaduhohotera Mwami, hari abadufitiye urwango n'inzika n'inzigo, badufitiye ishyari, hari abo ngo bose Mwami batuvuma batanatuzi kuko batazi ukuri k'ubuzima bwacu. Ariko iyo mivumo yose yaje ku buzima bwacu ikananiza ubuzima bwacu, uyu mugoroba Mana turakwinginze ngo idukureho, tuvumure Mwami, dukureho imivumo yose iva mu kanwa k'abahanuzi, iri ku buzima bwacu, iri ku ngo zacu, iri ku miryango yacu, iri ku bavandimwe bacu, iri mu mibereho yacu. Turakwinginze Mwami, yidukureho mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mugoroba duhumanure, uyu mugoroba dukureho ikintu icyo ari cyo cyose Mwami. Duciye bugufi nka wa musirikare wa gatatu Mwami, turakwinginze amagara yacu akirira imbere yawe, imiryango yacu ikirira imbere yawe Mwami. Reka Data, mu cyimbo cy'imivumo yose batuvumye utuvunjiremo umugisha, ubwoko bwawe duhabwa umugisha uyu mugoroba. Umugisha abantu bose bakurikira ijambo, nanjye Mwami nk'umukozi wahaye ijambo ryawe uyu mugoroba, natuye umugisha Mwami hejuru y'ubwoko bwawe, hejuru y'abo turi kumwe hano, hejuru y'abadukurikiye, hejuru y'abantu bose bazumvira ijambo ryawe. Twohereje umugisha wawe Mwami
ugere ku isi yose. Twatuye kubyara ku batabyara, twatuye gushaka, twatuye kubaka amazu, twatuye kurama, twatuye gutunga amamodoka, twatuye mwami gukora ama business, twatuye umunezero, twatuye ibyishimo, twatuye mwami byiza biva imbere yawe, bibe hejuru y'abantu bawe mwami. Abari baravumwe bose imivumo baveho uyu mugoroba, abari barabwiwe amagambo mabi yose yararemereye ubuzima bwabo uyu mugoroba baveho mwami. Wa mugapiteni amaze guca bugufi, marayika wemereye Eliya yuko asanga umwami. Natwe duciye bugufi, ntutegeke umuriro mwami, ahubwo utegeke imbabazi zawe ziba arizo zimanukira ku buzima bwa buri wese. Urakoze Mana kuko mva gusenga, urakoze kukugira neza. Turagushimiye ku mbabazi zawe, turagushimiye ku rukundo rwawe, turagushimiye kuri aya materaniro, turagushimiye kuri buri kimwe cyose ukoze mwami. Uha umugisha abo twabanye, umugisha buri wese wabaye imbere yawe, wabaye muri presence yawe. Ushimwe ushyirwe hejuru mwami. Tukweretse iki cyumweru cyose mwami kiri imbere tugiye kwinjiramo. Turasengera ama porogaramu yose akirimo, turasengera abakunda Imana, turasengera ubwoko bwawe mwami. Ibyo bazakora byose, aho bazajya hose, abazajya mu office, abazajya mu bikorwa bitandukanye, abazajya gushaka ibyangombwa, abazahura n'abantu, abazajya muri business, umugisha we mwami ubanze imbere y'ubwoko bwawe. Ukingura imiryango mwami. Iki cyumweru tugiye gutangira kizabe cyiza. Uzaha ubutsinzi ubwoko bwawe, uzaha umunezero, uzaha ibyishimo, uzaha umugisha mwami, uzagwanira ubwoko bwawe. Data uzakingura imiryango yose hejuru y'abana bawe. Usuka amahoro ahatari, usuka umunezero ahutari, usuka ibyishimo bitari mwami. Ndakwinginze ushyira uburinzi hejuru y'ubwoko bwawe bwose. Icyo ubwoko bwawe buzakora cyose kizabe cyiza, icyo bazarambura amaboko cyose kizabe cyiza. Aho bazagera imbere bose bazabonereho umugisha, imbuto zose bazabiba bazazisarura inkubwijana mwami. Urakoze ko mva gusenga, urakoze kugira neza. Izina ryawe rishimwe niba bidashira mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze kwa muri aya materaniro. Imana ikomeze ibagire neza. Turi kumwe muri porogaramu zindi zikurikira z'abakunda Imana. Ijoro ryiza, bye bye, good night.